video posnel. Konja vzemnih koračnic. Zapad na Ardene pišu kaj. Hvala Bogu. Boš mi dal polo, veš, to je hula terenska vožnja tega malega Gelcofila. Ja, moja za tebe bolj slabo pust name. Ja veze. Se mila. Ja, terenske sposobnosti so čisto solidne za ta mali križanc. Drevo. Pa gremo po ritmu motocross progi, znači gazde. Predstavlja še. Bomo sam posneli bomo. Tu je neki v zemlji taga, da vse oranžno pa rdeče teče. Če bi to na motocross progi stano več upne. Na motocross progi, če imaš jajce. Ne, se sem prej gledal, sem videl, da že noti daš pogovoriti. Pa še dva SS-ovca manjka, da z onjem mopedom, trikolesnim. After 80 meters, turn right. No shit. Mirko bi iz one smeri gor prišel, mislim 20 metrov, pa bi karter odprl. Edino ta prečkanja moraš čez rebra, moraš malo paziti, da sta lepa špica. Turn right. Ne možeš držati, stari. Glast, we are home, Dimitri.